السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وفي آية أخرى قال wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa qala alaihi salatu wassalam
فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Mga palanggungan sa agama Islam, yari nakita niyo ha waktu bukon na hipagpukog kuyag sabab karna bukon na mahukutin dunya ini magsusong na inkakuya niya day dakuman maludas na siya. Karena imbanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyo-tiyo da ko manin nakapin malun na gumi. Amura ko man na itong si mga ulama habihaon jaman alamat dakula walura ko manin nakapin. In sibi-sibi aron gimuwa nakatan. Dahin ha mga banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin ha panagnaan pa kapag ayaron kita niyo sin amal ibadat na to. Amin suway kita niyo maglumba-lumba maun pa amuin hikapataod sin amal na to. Supaya ko no waktu mukla sin manahot dahin naginawabaran na to taga makita niyo umalop pa Tuhan Rabbul Alamin. Amin wayroon kasi kauluman umalop kaniya karna kimukugdanin amal ibadat. Harap kaniya. Habihayaon, biya luparagbos magsusung in fitna. Diha ayat biyat bat nanto kainayad to. Biya ita sintuhan na to Rabbul Alamin. Pagpatumtum ka to taniyo. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingkatan aun ginhawa pananamon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamatay. In kamatay na lando pangsan. Ayaw wala ni manam sing kamatay mabugat bat amuin mga sila simusulang pa Allah ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapamung siya, innal mauta la sakarat. Munal tuod in kamatay lando pangsan. Bat biyay ta sipat kato taniyo. In kamatay bang ini dumagpak pamano siya. Sarang-sarang in parasahan si manusia. Sa sumagawa wayroon na mahinang nato imyan ayaw. Karna inyan katantan aun sukuran niya. Aun timbangan niya kuno siya mabot kato tanyo pakaniya. Mga yan. Awas imyan intuhan nato Rabbul Alamin. Doon hayaon simpanan namon sing kamatay, biitaan kita niyo papagalion. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Tukason namo kamo, ujion namo kamo, sulay-sulayan namo kamo. Sin panulay-sulay labay reng hamangi. Labay reng hamangi. Damikian labay reng hamarayaw. Nabang uwistahon imbangi iban simarayaw, mataw din tawri mabaya simbangi. Da sumagawa, kaingatan mo in mangi, bang mo kaingatan day sabin marayaw.
Doon mo kaingatan in marayaw bang doon day sab in mangi. Ang kan nakakitaan mo halom sing Quran mahamulya. Nagsasambag-sambag in marayaw iban sin lawan niya amo na in mangi. Kabalikan sing kita pagpatumtum ha mga sila nakahati marayaw sin Quran mahamulya. Daong sinambuk imam in Quran mahamulya daing hapanagnaan ayat alif lam mim madto pa kahinapusan ni Suratun Nas dua kabtangan da. Dua kabtangan dalong ni. If'al wala taf'al. Hinanga ay mo paghinanga. Hinangayin dia akan kay mo sin Allahu Ta'ala, ayaw mo paghinangayin tiyang langan niya. Duara. Hati niya maluhay yan, jagahan sin tiap-tiap hambuk dan katutan niya. Sa may tak kimalap na manusia, labi-labi na hajaman na to ini. Akadoy roon na paghali. Mataod manusia, nagkukugkuyag himinang sin, langgal sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hipag-abbo pa sing kaibanan, inahinang nila maksiat patuhan Rabbul Alamin. Uno na bahain dyo matukan nila hadlaw ka na. Habihad tuin hantang niya. Naim katantan, matilas mo, habaran mo, in pagyanon marayaw, ibang simangi, karena kananaman mo, inni matsintuhan Rabbul Alamin, sumampay kay mo, mapinig mo imangi iban sin marayaw. Sa sumagawa subay nato ingatun tuod marayaw. Ay kau in lanab yaon kaya na naman taring ha mga marayaw yaon. Kana naman tarabaha yaon hadlaw kana. Atawa isa-isa hun tanahad jain lanab bihan di nakita misan maghaatay harwaing daing kato niyo. Yung mga sila nakauna rin kato niyo. Bang sila mabaya, kiminam sin lanab, sin nikmat, sin Tuhan Rabbul Alamin, di sila makatanam mag-isa-isa. Subay sila makapasaw. Yan iya anad kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habihan imbutang niya. Maita, impagpasaw mo kay mo, bang mo isa-isa, biyugit mo, indayaw piyag marayaw sin Allahu Ta'ala kay mo. Bihan sayan. Nain mangi, subay impagyanon mangi, halian mo bukon sa jabaran mo, sampay sindugaing daing kay mo. Subay mura tabangon, yung mga naghinang mangi. Kan nabiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, hadis niya, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tara nga, intay manghud mo na nganya ya, iban sintay manghud mo na anya ya. Ay, kaulong si mga sahabat, ya Rasulullah, matarang na sadto, inaan niya, subay siya tabangon. Pwedeng kagi magtarang sinamin nangan niya. Pupuon siya simpag-anya niya. Hasupaya dumayaw in kahalan niya. Bang dumayaw in kahalan niya, dumayaw in family niya, bang dumayaw in family niya, dumayaw sambil para igbay niya, sampay pakauman. Karena sin pagtulong tarang, daing hasahaya sin ilmu, sin Quran, mahamulya. Ilmu sin panauhid patuhan Rabbul Alamin. Amin limatun marikato tanyo, nahinang katan, kia hampit si manusia halaw man sing gumi ini, na kananam sing karayawan. Daing haamin karayawan, kia hatian sinambuk tauna, hinang niya, doon haamin kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan mga katawtay manguran hakama Islam. Na, damit yan in ayat sumuno, daing hasuratul Anfal, ayat kauhan tagwalo, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatan niyo munal tuod, yung mga alta niyo yan, yan simampay ka niyo, inasalan niyo kung saan ka niyo, hatuhan Rabbul Alamin. Kiyaon hadya ka niyo, hipapausal.
amuraning kapatot sing kita niyo. Umusal sinalta sin Allah Ta'ala uno yung maksud supaya mahinang hipag-ibadat na to patuhan Rabbul Alamin. Di na to kakunahan paling katunin dunya, lubuhon da sin Allah Ta'ala. Sa imahal ka, doon na to, hipag-ipat sin amal na to, hasupaya, kawatukan na to dito sa rayaw-rayaw hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damik yan, yung mga kaanakan, pitna dakula, da isab. Amin magparul na sadya amin kabayaan nila. Bukon amuin pahatulon sila roon haaturan sin panghindo sin agama. Amin dahing ha, kasiwi-siwi nila, iaanad, paagaron ha kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon waktu misang pabihayad to, bang sila lumaggo na sumulig na, amin tumubtob na ingkapatot si maasmag, hindo kanila pamarayaw, aun waktu lumagda sila sing katanaman nila. Habang mayan napuas kita sin, parsukuan taha kita ngiyanan maas amin mag, patudyo kanila pa amin karayawan. Bihad tuin, ini panghindo kato tanyo. Manjari-yari mabugat, dahil nga mabugat, banda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat dengan Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal badiru bil a'mali fitanan. Pag-us-us na kamo, paglumba-lumba na kamo himinang sin amal. Unin amal ini, amal saleh. Unin pagyanon amal saleh, amal amuin sarayaw-rayaw amal inpuunan niya ring hatuhan Rabbul Alamin. Impuunan ding hatuhan Rabbul Alamin di na to kaingatan bang di lumabay ring haraak niya. Isuindaak niya. Pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaanan niya, doon hadya kita niyo kumaha sin padduman na to apag-aga mahamin dia aksin Allah Ta'ala. Bukon hay siyo-siyo na may takato taniyo. Ay bay tahi pak tuan yaun, bay tahi doktor tuan yaun. Biha, nangkay banan mataod pa indaawan nila. Misan kikita nila na nakasulang na inyong pabukon, aturan na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lumag sin daawa. Na yung mga inikatantan, hambuk dahil mga amin biya sa kaula-ula, in kitari tumayma simpang hindo sin Allah Ta'ala. Labay ring haraak niya. Pag-us-us na kamulong niya, himinang amal salih. Ano pag yanon amal salih? Amo na, in muna ring hakatan, in rukun Islam 5. Amal yan kata. Dahil hapag syahada, sampay pa amin susungon sin, kita ni ubihaon. Kahinapusan niya, amin rukun Islam 5, amo na yung pag haji iban pag umrah pa Baitullahil Haram. Amal yaon kata. Sa tain yaon, piyahuhugot kato taniyusin, Rasul sallallahu alaihi wasallam in kakahinang makaamu iban sinwala. Bita niya, kudu anni manasikakum. Kawa kamu sin aturan paghaji den kako. Sababi paghaji den Rasulullah hindo kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin bihad tim paghinang. Nabihayaon mataod na nagtawakkal pa amuin, magdara kanila, maghaji, dahon sila pakain-pakain na lumunsul, sininyad to katan, ikalupasin amal nila, ikalupasin waktu nila, wala nila kaya ingatan, sukuton sila sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat sin waktu liupas nila. Amo yan, bukon kita mangandul, kataan kita kaya wajiban mag-ingat, sinhihinangunta apag-agama. Wajib in hukuman, mag-ingat sin hukuman pag-agama. Mapuas din nga pag-agama, baya-baya mo. Mag-ingat sin ununo na kabayaan mo ingaton. Marayaw ikaw ni mag bistahayan.
Bang unimpion mo, dahil ha mga ingat, sabab inyan nakasud siya pag ianunlong niya, inyan, inhukuman niya, mubah. Sa sumagawa, ingugo sinhinang mubah, bang palabihon mo na mangi dahil hamarayaw, tanto sadya makananam ko sing kangian. Bang mo parayawon, paamuhon mo roon hamin parkala mubah, piun win barayaw ring hamangi, na tanto, inyan kataan, makananam day sab ko sing karayawan, bunga sin dayaw niya. Mahita, sabab, in maanasin, laong sin mga sila magdirihil hukuman, in mo ba, ikaw'y magpi. Lil khiyar, magpi kaw yan, si mangi iban marayaw, sa bukon na siya lamod na parkala pag-agama. Manjari mo siya pasurun, biya sinhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impagkaon yan, inukuman niya mo ba? Di ka manjari lukuson, bangkaw di maba kumaon. Bangkaw magpuspusan magkaon, wala sa manjari lumangkay mo, baya mo. Sa inggugo sinhinang mukatan, magbing kay mo. Bihan yan. Na, inyaon mo ba sa himinang in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakata naman niya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. In Rasul sallallahu alaihi wasallam masub siya bang siya maghinang paunahon niya rin hatuon niya. Bang siya matug, kimid siya patuon niya. Nahisisyon himinang matug siya simingod ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, may nang niya ibadat. Pasal na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakasud siya pasunna. Biya. Bang siya manaw sumud palawm si masjid. Intikang niya makauna rin halawang si masjid palawm. Sikin niya patuo, nakahinang siya sin sunna. Inasalan niya mo kunyo, lamod ha? Daong tawiyajib sin Allah Ta'ala. Makabakaw karayawan. Damit yan, sumud ka pa CR. Bangkaw timikang palawm niya, paunahon min lawa mo. Sabab amon tinahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiyanto mo, halawm simbigi jantong mo, iwan yakin, sin insinguran mo hakakahinang mo yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, makabakaw karayawan. Habihad to sadya. Amuan yung pag-ianon mubah. Bukon lang niya imaana si mubah harus. Hati sin harus, jiyari. Inyan nga na nadyasin tao. Magngangan ka niya. Sabi nasalan niya, lil khiyar, lil ikhtiyar, ikay magpi. Singkata naman, wanguning kabayaan mo inangundunan. Naamo yan. Naman jari, doon tungod parkala, pag-amal, biyaba ita inisin, hasusungon waktu. In, parkala, pag-agama, mataod na in makatampan kaniya, katigid luman. Biya. Sabab, in ini katantan, jimadyato na halawman na to, inda jinis na. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam simbuhi pa siya. Khairul quruni qarni. In sarayaw reyaw jaman waktu sin pag-agama amunin waktu ko. Thumma alladhina yalunahum. Mapuas dahil ha waktu ko, waktu sin mga kasahabatan ko. Mapuas dahil ha waktu sin mga kasahabatan ko, waktu sin mga sila tabi'in. Simuno ha mga kasahabatan. Tura yung siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tura. At inihalawm sin gatos tahon hijriyah, malano yung pag-agama. Labi-labi na tod harwa lugal, Makka iban Madina, puunan sin katan sara karna amuray niya ukan sin Quran in Makka iban Madina. Wayroon, misan hambuk ayat, nahulog dito harapa. Wayro misan buk ayat, nahulog doon ha ini Taib, nakakadtuin Rasulullah, nakasakat, at tawaron ha Jidda, tawaron ha Riyadh. Diya, dito ha minaon, dito ha to, amo na yung kahinapusan ayat ni Maog.
para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nasampurna ni agama, cukup na. Sarta in nikmat iubos na sin Allah Ta'ala riha agama ini. Siya mag-agama kaniya. Iban magrida na siya, isiyo siya mag-agama sin agama niya. Muna yung agama Islam. Naamoy ni. Naman jari, in pag-iyanon pitna, dumatong hangkan kita paanibon, amuin lang niya hasupaya, di parumatong kanyo impit na nahinang niyo yung katanpiang daakan sin Allah Ta'ala. Paunahon day nga kata, kakita'il laylil muzlim, impit na rumatong, di niyo ka kitaan, sabab halawang katigidluman. Biya lang niya sin, amoy in, dahing hamanga, ini tiyo-tiyo, katigidluman, amoy in, tigidlom bitu-bituhan. Biha. Natan, turi mo kakitaan, di mo siyang katilakan. Bangkaw manaw sindumi yaon. Amo na yung pag-ianon, misa mo lang hibutang yung buktun mo, hibutang patungod siya mata, mura kakitaan yung buktun mo. Biha. Ini kinaya sin pag-ianon pit na rumatong palawm simbay sin Muslim, palawm kauman sin Muslim, palawm hula sin Muslim, ta sumagawa inggugo sin hinang magjato, doon mo nakakitaan in mga uno-uno parkala, katilagan mo in kakahinang yadto, amuin sumagdain, udyot pamaranan mo di ka mabaya himinang. Sampay asubuhon mo imbaran mo, may ta niyaon hinang imbihaon. May ta ka imiyan bihad to, sabab tao makahati in naghinang kaniya. Tao magbabas sa singkuran in naghinang kaniya. Matao diyan. Kadna in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nag-iyan, di ako mabuga, atawa, bukon datod biya di inin buga ko, singkahalan niyo tungod paparkala panawhid. Sabab mapuas din kaniya yung panawhid mahugot. Sa ingkabugaan ko kaniyo, bang maukabing sumping sindunya amo na yung pag-agawan niyo. Yari na yung sumping sindunya bihaon na biya sinunubaha. Kaiibukan na singkatan. Misang tao rin na lumunsul pakain, halam simbay mo. Yaon na yung sumping sin dunya. Kana naman mo, ingkahalan kata. Na, uno injatuhan niya. Injatuhan niya, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Sampai inambu kusog. Mahinang siya, mu'min sin mahinaat, pag-abot sin mahapon, kafir na siya. Mahita, sabab sin nalamin na siya sin, katigidluman amuin pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pitna subayad to halian sinambok-pambok den kaniyo wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira sin mahapon yaon in siya uno siya mu'min pag mahapon na hinang naon kafir mahita yad to. Sabab dakula yari biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahita siya mahinang bihad to, magkapinda-pinda. Us mahinang kafir, mahinang mu'min. Mahita. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sabab nagdarang na siya sin agama niya, sin halka tiyo-tiyo. Matawad na nagdarang bihaon sin agama. Asal hihinang sin Yahudi, iban sin Nasrani. Sampai nakaliko sa laom sing Quranin ay nakaluki sa laom sing Quranin kakahinang si mga Yahudi man sin Nasrani. Kita ka mo si mga pari. Bangunin hinang nila. Dapitan nila in hinang mangi bang hikausaha nila. Biha. Mga batang sa inyaon, baka kita 4 taon biha pa lupahon. Pag-ubos siya tulong mo pa mga tao, nalong niya. Mu'jizat dakula. Hikasin na isap sintag sa inyaon.
Sabab mayta, saksi ang simpari. Pag saksi simpari, aw nabahagi simpari magtuoy. Nahinang kadtuon sinta wadlaw-wadlaw. Tasal sinuno, awn mo jijat doon haon. Nabiya na sing kita. Matawd na indigenous kakahinang, amuin si singuran sin bangsa ta ini, hinang sin mga Yahudi, iban sin Nasrani. Kita na kamoy kahalan na to. Bangono. Masabot ko, supaya maluhay na to, batukon. Biya sin pagtiyaon sin Muslim, biyaon. Nga kumanin piyagbiddaan, inkapir dito sa simbahan. Inkato hotel, sa inkakahinang katan Cebu. Way pigbiddaan. Nauno ini, bukon pit na rakula. Di na makasayoin anak kaputa, susungon, manguning kahalan, imbatukon amurayad to. Bihan na inji matukato niyo, mga katawtay manguran, kama Islam. Ando, ayaran na to, in ginhawawaran na to. Amuin ha supaya, di malupas in amal sing kita niyo piyagtuyuan na to. Biya simbihaon, misan halawm si masjid ini, bang ini akad akaruntod, biya may takato in marayaw halawm. Halawm si masjid, pag datong mo, suway ko maripaunahan magtuy, maglain. Naita, nagbayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sareo-reo sapan, awaluha lirijal. Khairu supupir rijal, awaluha. In sareo-reo sapan sing kausugan, hapanagnaan. Naman to ko po unahan, lumayin, bang aun paron, gauha-gauha, subud na kao. Lumayin. Supaya makaamo impahala sa lago-lago. Biha. Wa khairu supupin nisa akhiruha. Sa rayaw-rayaw sapan sing kababaihan dapat paulihan. Kita ko lingkat sinamin agamata. Agamasin Allah Ta'ala piyag-agamahan ta. Imbata-bata hitungan. Nari sila makain, di sila makasasab pakain, kaya jajagahan simbawa iyaw kikita nila, hunahan nila, iyaw na ulihan sing kausukan. Kita kawin pag-ayan. Nakasusod katansa, naing kaywanan biha, tabi adakuman. Agaw pa ulihan. Iban agaw paham. Iban dingding. Bang sumud palom si masjid. Tumtumun na to, innamal a'malu binniyat. In katan sin niyat mo agad pamaksud piyanaw mo. Bangkaw nagniyat magsambahayang subay in niyat mo himinang uno-uno na impiyang hindo sin Rasulullah pagsambahayang amatin urulun. Hasupaya masampuna matag in sambahayang mo salah as-salihah. Sambahayang salih. Biha. Bukon matawd kaya hapitan sin niyat ta, kaya lunsulan. Ay hindi ka to. Wala ko kaya sandalan, inhambuk jamaahan do. Pasal, in siya, ubos pagsud, maripalam sin uno, yari na yung maghut ba ataas. Biya ba ita sin Rasulullah SAW, apabila timindog na in khatib pataas sin mimbar, karena maghutba na, lunon na si malaika tingkatas, piyag susulatan singkatan, sumud palam sin masjid, ang pasya subud palam sin masjid, dumungog sin hutba, in malaikat. Bangkaw sumud, haulihan na, liulun na ingkatas, di na ikarukutingan mo. Naman jari, aon ba, mabista ka to, ibadat, jumaat, habihating kahalag, tanto way roon. Naiyan ko siya. Tin jumaat ka, ano lima bayaw. Noong ko, daran-daran ko magka, kuwan. Nalong niya on hinang ko. Ang buk doktor, magkari. Bang makasud na maripalaom, siya pa hindi haunahan. Magkalingkod, may ta, pasal si maluagin di haunahan, mahipo mo na yung paulihan. Nayari siya haunahan. Nahambok, panakaot siya roon, di, wayron sa bahayang niya sa nakasud siya sa apan nakauna.
Takaw yan. In priority, amin kita nakauna miyari. Unahon ta. Hasupaya in yadto katantan, nag-aagad-agad biya si magsulat kaw singan mo bang kaw sumud na roon, in sumuno, yaon, ikasulat, ikarukot, sumuno. Na may nakalaksoy na bukad tumari pa unahan. Sinway pa isang misangan niya. Nabihad. Nakita ka yung biya luhay ba? Sin bang taurul-urulon in pakaradyaan ta. Magad kita aturan. Bukod sa aturan sin nag-ulin masjid sa aturan din Allah subhanahu wa ta'ala. Panghindo din hatuan na Rabbul Alamin. Bukod niya ito biya mga pangwan tabihan at tawa ano yaon? Biya mga pamaba taha mga sila di mabaya habihayad to. Nabihanin ununit. Bataod pa ini hatulon na to misan yung pagsambayang ini ando kaylo sarang amun mag-ingat tod kita ni. Biha. Magjamaa. Naturan niya ubuson mo na in dapit patuo. Ang pamaripalawa. Sapan sumuno ang panaisab mari. Panaisab madto. Bihan sampay malapos siya. Kataan majukok. Sabhambok din ha mga piyanglangan doon, bangaon naglilingkod doon haon, halawon si masjid, di kaw manjari, lumabay haunahan niya, dakala malarak in concentration niya patuhan Rabbul Alamin, yad tuon piyang ngayon niya pag-uhos na sa saus siya. Bihansa. Kan na magbasa minsan Quran yan, ayaw ko magpatanog bang mga wakto pag-uno. Hawak to na sin biya mga jumaat yaon. Di. Sa makasasako mga sila, mabaya magsunat, inyan to. Manjari na ko magbasa, yaon din basahan mo sa kira-kira ikaw na hadyang makarungog sin suara mo. Wala to piyag bidaan. In Allahu Ta'ala, karunguhan niya ingkataan. Misan hakasakas sinipon niya, karunguhan niya. Yan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kaya ingatan niya ing katitipuhan sin mata. Sin tiap-tiap manusia. Iwan sin tiatapo kalom sin daghal niya kaya ingatan sin Allah Ta'ala. But hambok waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-aga di mga sahabatan niya. Laong sin mga sahabat apabila kami lang niya rumatong pa hambok lokal hawak to nagpanaw-panaw kami iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang kami lang may sumulad pataas biyan, imiyan kami, Allahu Akbar. Bang niya tulumod, Subhanallah. Bang kami hapatag, Alhamdulillah. Sa matanog. Uno yung nagisin Rasul sallallahu kanila. Ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una ghaiban wala la tad'una asamma wala ghaiba. Ya kamu mga manusia, uno na hindi matukan niyo. Bukon yung piyangayuan niyo biso. Iban wala doon. Inallahu ta'ala makarungog. Taka mo yan. Misan saan kita rin magulak. Aun pag-ulak, aturan sara. Biya mga paghadjian, magtalbiya ka, usubay mo pakusuhon. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sabab amon tuin hinang niya. Isilawak sin tauin paguno. Pagtawag sin Nabi Allah Ibrahim, dia aksin Tuhan Rabbul Alamin, ipatawagin manusia. Pakaunon pa mas pa Makkah al-Mukarramah. Tumunay sin paghaji nila. Nayaw nakaw. Napi sin Allahu Ta'ala. Tumulak harap madto. Namayta nakaw. Ya Allah, ya Tuhan ko, yarin ako. Timay maksimpar tawagan mo. Na, pamudji na kataan pa Tuhan Rabbul Alamin. Kabtangan. Bihan yan. Hihinduan kita aon, kaniya-kaniya hinang, aon timutop doon, katantan, biwutang hiyahantang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, paho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitna mga katawtay menghuran. Ayaw na to, hiragang inagama na to. Sinhalga tiyo-tiyo. Doon kita niyo haaturan sara amoy in
In pagsabar na to, biyabayaran sin Allah Ta'ala. In pagsukur na to, biyabayaran sin Allah Ta'ala. In alamat sin pagsukur patuhan Rabbul Alamin, amo na in pagtunay tasing katanpiang daakan niya kato. In sambahayang mo, alamat sin ikaw nagsukur patuhan. Kataan sin piyardo kay mo. Sampay papakasunat-sunatan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatinin ikaw nagsukur pa Allah Ta'ala sin in ikaw piyapan jari ikaw tao. Hasupay mabistain amal mo katantan, aun uyan mo karayawan hadlaw ka na. Bukong biya sin kairanan piyapan jari sin Allah Ta'ala. Way suko nila sulga dito. Kahayop-hayupan way roon. Tumbu-tumbuhan way. Duwara hindi aksin Allah Ta'ala papag ibadatong. Amuray mano siya iban sinjin. Nasubayad to, akaron nila yung kabayan sin Allah Ta'ala, hasupaya madawhat nila, maka nila inhak nila dito hatuan Rabbul Alamin, amin pasurun sila palawm kasanangan, duhalaw ka na. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah. Ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga paranggungan hakama Islam, magbuliraya kita niyo, matok ngaon pa amuin, mapatut na to hinangon, yang daakan kato sin Allah Ta'ala, sarta amuy in mahugot halom sin pangatayan na to in hinang yaon, lima bayreng haraak sin Allah Ta'ala. Marikato niyo. Di na to hikasud sulga impang hindu sin siyo manusia wala lima bay impang hindu yaon haraak sin Allah Ta'ala. Subay sadya siya lumabay rin doon. But di na to kaingatan in Quran. Di na to kaingatan in katan hukuman. Misan in Rasulullah iyan na sin Allah Ta'ala. Innaka lan ta'lam. Innaka la tadri mal iman. Innaka la tadri mal kitab walal iman. Ya Muhammad, di mo misang kaingatan bang uning pagyanon kitab, iban sin pagyanon pag-iman. Bang siya way hinduan sin Allah Ta'ala, rin siya makahindu kato niyo. Sabab siya yung kaya panaugan sin Quran, subay kita roon kuma kanila. Kaniya. Mataod bihawon, mataod siya maglilecture ng mga social media. Ibang pagdaawan nila. In kami nilaw niya Quraniya. Di kami magkakad sin hadis. Quran sadya. Biya din kalatos mantukan nila sin Quran. Bangway liya ba yan? Dahil hindi limabay mantukan nila sin Quran. Sini niya to limabay rin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biha. Aun doon kay rana hadisiya. Di sa magkakada Quran. Hadis sadya. Subay Rasulullah. Damikian. Biya din yung kahinang sinsun na yaon sara bang bukon pasalan sin Quran. Namo yan, subay na tuhati yun marayaw, biya na sinagi. Inyan wajib kato taniukatan im mag-ingat. Bihan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Impag maingat, hasara, wajib hakatan muslim usog babae maas bata. Wajib binukuman. Mana niya bang kau mag-ingat, makabakaw dosa. Labi-labi naman kau maghinang, sinamin di mo misang kaingatan. Simingod adya kau aun kita mo bihato yung hinang niya, simingod isab kau. Di, subay tuod, iwan yakin,
Aun pananto hisimbigi jantung mo, inihinang mo yaon, dia akan sinallahu ta'ala, sarta napatarang sindaak niya. Bihad tim pag iyanon yakin, namun nakon kau sininhinang yaon kimugdan, sarta piyang daakan sinallahu ta'ala. Bihan niya. Na amo yadto sa diyang pagpatumtum kato tanin, insyaallah ta'ala, murah-murahan, kakawa kita niyo sa nakuman tiyo-tiyo, doonhan, kalurunhan tumaytay, insyaallah ta'ala, amin majukop na to ingkatan, kulang kabus na to, hapag ingat sin agama sin Allah Ta'ala, na insyaallah ta'ala, papagbarakatun kato taniyuin, katan kakahinang na to. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وأعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكب في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.